Ondo etorrizek, Laizia Irratiko txoko intimista honetara. Ondo etorrizek, Badok Amairu podcastera. Kulturaren eta kontrakulturaren arnasgune barri honetara. Haupa entzuliok, esan dugun moduen ondo etorrizek, Laizia Irratiko txoko intimista barri honetara, ondo etorrizek gure Badok Amairu podcast barri honetara, kulturan eta kontrakulturan arnasgune barri honetara. Gaurkuen, lau hormen artien ibiliko gara, askatasune galtzen eta lapurtzen dan zulo baltz horretara. Askatasun galera eta kultura galera ez talako kartzelan. Eta gure podcast barri oneri ongi etorrize emoteko, eta sarrera txikitxo bat emoteko, kantu bat ipiniko dugu, ia ezagutzen dozuen. I hear the train a-comin', it's rollin' around a bend, and I ain't seen the sunshine since I don't know when. I'm stuck in Folsom Prison, and time keeps dragging on. But that train keeps a-rollin' on down to San Antone. When I was just a baby, my mama told me, son, always be a good boy, don't ever play with guns. But I shot a man in Reno just to watch him die. When I hear that whistle blowing, I hang my head and cry. I bet there's rich folks eating from a fancy dining car. They're probably drinking coffee and smoking big cigars. Well, I know I had it coming, I know I can't be free, but those people keep a-moving, and that's what tortures me. Betiko agurragaz, hasi zauen abestize, kontzertu guztietako agurregaz, baina dudari gabe, Hello, my name is Johnny Kasura, bere karrerako berezizena izen zan. Holan hasi zauen Johnny Kasek, Kaliforniako Folsom espetxeko kontzertue, 1978 urtien, eta holan hasi dugu Badok Amairu podcastan lehenengo programa hau. Non unibertso kartzelario musikal batean murgilduko garen. Podcast honetan, hainbat kantu, grabaketa eta konposizio entzungo doguz, danak espetxe paretekin zerikusize dekienak. Eta argita garbi dauenez, espetxe musiketaz berba egiten dugunien, burure datorren lehen artista, inungo duda ispirioarik, hauze da, Johnny Cash. Early one morning while making the rounds, I took a shot of cocaine and I shot my woman down. I went right home and I went to bed. I stuck at 1144 beneath my head. Got up next morning and I grabbed that gun, took a shot of cocaine and away I run. Made a good run, but I run too slow. They overtook me
me down in Juarez, Mexico. Laid in the hot joints, taking the pills. In walked the sheriff from Jericho Hill. He said, Willie Lee, your name is not Jack Brown. You're the dirty hack that shot your woman down. And yes, my name is Willie Lee. If you've got a warrant just to read it to me. Shot her down because she made me slow. I thought I was her daddy, but she had 5 more. When I was arrested, I was dressed in black. They put me on a train and they took me back. Had no friend for to go my bail. They slapped my died carcass in that county jail. Early next morning, about 9:30, I spied a sheriff coming down the line. Up then he coughed as he cleared his throat. He said, come on, you dirty hack, into that district court. Into the courtroom my trial began, where I was handled by 12 honest men. Just before the jury started out, I saw that little judge commence to look about. In about 5 minutes in walked a man, holding the verdict in his right hand. The verdict read in the first degree. I hollered, Lordy, Lordy, have mercy on me. The judge, he smiled as he picked up his pen. 99 years in the Folsom pen. 99 years underneath that ground. I can't forget today I shut that bad bitch down. Come on, you gotta listen up. Eta Jonikasek eskainiteko beste abesti ikaragarri bat da, bere Folsomeko espetxeko kontzertu historiko hartan. Kanera, Cocaine Blues abeslari estatubatuarraren karrerako lan garrantzitsunetarikoa da. Naiz eta letran sortzaile beraz izen, DJ Red Arnold baizik. Cocaine Bluesek, gizon batek, whisky eta kokainaren efektupien, bere neskalagune hiltzen dauela esaten dau. Mexikora ies egin, adikzioak ordaintzeko abeslari lanetan jarraitu, eta atxilotu arte. San Quentineko kartzelan, 89 urteko zigorra jaso arte. Kasek, kantu originaleko San Quentin espetxie, Folsomegatik ordezkatu daben, eta noski, bertako presuek zuzenien horrelako abesti bate entzutie oso berezizia izen zan. Azken finien, bertsuen protagonista eta abeslarize hauren idolue, haure modukue salako. Jo niri beti interesatu jakon gartzelekin lotura haukon oro, gainera etzauen bakarrik ura bizitatu abesteko, beste etapa batzuetan bertan izan baitzen, delitu txikizek eitiarren, eta oso kritiko esan sistema kartzelarioarekin. Barneak ikutu dotzizan, Inside the Walls of Folsom Prison izeneko dokumentalean agertu ziren violentzia eta tortura irudizek. Eta bera orduan Alemanian hauen lanien, estatu batuetako armadako radio operatzaile gizan, eta bertatik hasi izan bere Folsom Prison Blues mitikoa, eta guk honegaz hasi dugu, gure Bado Kamairuren 4 hormetatik saio hau, gartzela eta musika uztartzen da bezan podcast berezi honetan. Eta Kasek abestu zauzen kantan artien, Glyn Sherlick idatzitakuek be hau esan, eta hause espetzeko preso orokor bat zan, ez? Jonikasi, Greystone Chapel izeneko letra bat helarazi eutzon, eta aregazitzaben show ahazte zinura. Thank you very much. This next song was written by a man right here in Folsom Prison. And last night was the first time I've ever sung this song. Anyway, this song was written by our friend Glenn Shirley. And hope we do your song justice, Glenn. We're going to do our best.
Inside the walls of prison, my body may be, but my Lord has set my soul free. There's a gray stone chapel here at Folsom, a house of worship in this den of sin. You wouldn't think that God had a place here at Folsom, but He saved the soul of many lost men. Now this gray stone chapel here at Folsom stands 100 years old, made of granite rock. It takes a ring of keys to move here at Folsom, but the door to the house of God is never locked. Inside the walls of prison, my body may be, but the Lord has set my soul free. There are men here that don't ever worship. There are men here who scoff at the ones who pray. But I've got down on my knees in that gray stone chapel, and I thank the Lord for helping me each day. Now this gray stone chapel here at Folsom, it has a touch of God's hand on every stone. It's a flower of light in a field of darkness, and it's given me the strength to carry on. Inside the walls of prison, my body may be, but my Lord has set my soul free. Greystone Chapel, Folsom kartzelako kaperaren izena da, eta konkretuki honi eskaini zotzen bertako preso batek abesti bat, lehen esan dago moduen Glenn Sherlick, eta Johnny Cashek ezagutaratzera emona ben, ez? Ganera Folsom Prison bertatik eginiko kontzertu honetan. Kantuen arrakastaren ostien, Glenn espetxetik urten zan, eta musikari lanetan aritzen saiatu zan, Kasen laguntzagaz, baina laster baten galdu zaben bere bizitzaren iparra. Adikzioen ondorioz eta bere buruaz beste eginez amaitu aben bere ibilbide personala, 52 urtegaz, eta bere familiataz urrundurik, baita musikaz urrundurik bebai. Gaiari helduz, Johnny Cashek bere bebai, momentu latzak bizitzen nagoan orduntxe, adikzioen ondorioz, eta epoka gorriak pasatu basan, arlo personal eta musikalien bebai. Bere masterekin eukon harremana apurtu zan guztiz, musika industriak galdutzat emona ben, eta bere izena Ipar Amerikako lehen lerro musikaletik desagertu zan. Baina, inork espero etzabenien, baltzez jantziteko gizonak, az bat eukon gordeta altzuen, eta Cashek bere redentzinoe aurkitu aben Folsomeko espetxien, eta bertako kontzertuaren grabaketak aupada bat emon zotzen bere karrerari. Esan bierra dau, 4 urte harinago be kontzertu bat eskaini zabela Folsomen, baina hau esan grabatu. Halako kontzertu baten basauen Merle Haggard izeneko preso bat, eta honek Cash entzuteagaz batera, bere bizia aldatu zaben. Delituak egitetik, country musika idatzi eta abesteari ekinez. Haggarden abesti mitiko bategaz gatozoin, kartzelan pasetako pasarten ingurukoa. Life in Prison.
The jury found the verdict first degree. They swore I planned her death to be. I prayed they'd sentence me to die, but they wanted me to live, and I know why. So I do life in prison for the wrongs I've done, but I pray every night for death to come. My life will be a burden every day. If I could die, my pain might go away. Insane with rage, I took my darling's life, because I loved her more than life. My grief for her will last a long, long time, but I'd rather die than live to lose my mind. But I've got life in prison for the wrongs I've done, and I pray every night for death to come. My life will be a burden. Bizi osoko zigorra egindodan gaizkiagatik, gauero egiten dut otoitz, eriotza nigana hurbildu daiken. Nire bizia etengabeko karga bat izango da, eta hil halko banintz nire mina desagartu egingo zan. Amorruz itxututa nire maiteari biziak endu notzen, bizitza bera baino gehiago maite nuelako. Honek diez Life in Prison abestiko berso batzuk, Merle Haggardek preso garaian sorturikuek, baina argi dauenez ez diez autobiografikuek. Merle Haggard 3 urtez bakarrik izan zelako Folsomeko espetxien, eta esan hilketa gaitik izen, baizik eta lapurreta txiki batzuk etiarren. Lentsu hau komentatzen ibinaz, espetxe baten grabatuteko lehen abestize Johnny Cashena izen zala, Folsomen bertan, baina teknikoki ez die kartzela baten lehenengo grabazinuek, ez da lehenengo kontzertu ebe. Show hauek, baina 30 urte harina haue Alan Lomax izeneko dokumentalista ipar-amerikarrak, Estatu Batuetako hegoaldeko gartzela asko eta asko ikusi zabezan barrutik, baltzen kartzelak. Eta bertan egiten zen musika dokumentatzekotan. Grabazio hauetan hainbat eta hainbat kantu eta besti registratu zabezan, Alan Lomaxek. Kesu tristez jantziriko musika, instrumentalizazio urria eta melodia gordinak. Guzti honek kotoi landa maiezin haietara eramaten gaitue, esklabu baltzen izerdiz eta odolez urestatutako landetara. Grabazio hauek Negro Prison Blues and Song izeneko diskuen batute dauz, eta orain diska honetako abesti barri bat ekarriko dotzuegu, No More My Lord eta Rosie abestizek. No more, my Lord, no more, my Lord, Lord, I'll never turn back, no more. I found in Him made
where he's gone. Go down, a flower yard, and perhaps you may find him. Be my woman, girl, I'll be your man. Be my woman, girl, I'll be your man. Be my woman, girl, I'll be your man. Get this $100 in your hand, Lordy, in your hand. Get this $100 in your hand. Stick to the promise, girl, you made me. Stick to the promise, girl, you made me. Stick to the promise, girl, you made me. But God married, tell her I go free. I go free, Lordy. I go free. But God married, tell her I go free. Where Rosie? Where Rosie? When she walks, she really rock me high. When she walks, Egiz esateko ez da gatza tristaratzie eta emozionatzie abesti gordin eta biluzi hauek entzutigaz batera. Askatasun kantuzko eta salbazio musikaz bustiriko abesti honegaz. Bardine gertatu jakon eta Jamesi gartzelaratu izen zan beste bateri bere adikzioen ondorioz eta bere karrera musikala egoera kezkagarri zen hauen. Garai honetan preso zauen eta bere lagun bat bizitatzen juntzan preso hauena baite. Musiku esan eta bere izena esan Ellington Jordan. Honek berak idatzileko bertso batzuk mon sotzezan eta horrela dinue letrak. Nahiago dut itxu geratu, zu urruntzen ikustea baino. Etak bertsoen letra bukatu, melodia sortu eta musikaren historiako abesti politenetako bat sortu hauen. Dudabarik, bere okasuen hauen karrera musikala barriro gora igoa ben abesti honegaz eta bere bizitza salbatu dutzen. Eta abestiaren izena da I'd Rather Go Blind. Something told me it was over. Yeah. When I saw you and her talking, something deep down in my soul said, "Cry, girl." When I saw you and that girl walking down, ooh, I would rather go blind, boy, than to see you walk away from me, child. Ooh. So you see, I love you so much that I don't want to watch you leave me, babe. Most of all, I just don't want to be free, no. Ooh, ooh. I was just
barruek mobitzen dozkuzen beste abesti bategaz guez oin, eta James alde batera itxike, eta baite lekuz aldatuz, eta aros aldatuz bebai, eta protagonistaz bebai. Euskal Herrien be hainbat espetxeen inguruen egondiez kontzertuek, gordeko adibide moduen negu gorriak eskainitekue. Eta baite badauz abestizek eta poemak eta idatzizek gartzelako bizimodu gogorraren nondik norakuek kantatzen edo espliketan dozkusenak. Horren adibide argize, Joseba Zerrenandiak 1982 urtien argitaratuteko gartzelako poemak liburuen agertzen dizinak, agertzen dizien poema zatizek, espetzien bihotzetik botatako askatasuna iziek. Gaurkoen, Patxi Saizen ahotzien entzungo dugu Goizian Goiz izeneko maizulana. Goizian goiz jaiki naiz eta leio parean eseri, begira nago zure begiak, ean ondiren ageri. Baina normetan zehar ez diot, antzik ematen ezeri, zure begiak hurbil banitu, haietan enbilkei geri. Lehiori gabeko begirada ezin ikusi eguzkia, amarauna zintzilik sodaukat zelatari lez jarria. Nire lurralde libre bakarra ostatuko horri zuria, kartzelako poema hauek dira, ere ondasun guztia. Kartzelako poema hauek dira, ere ondasun guztia. Nire begiak ez dira isuri, gogo malko bat bakarra, harriak bezala izan nahi du, gorputza gogo aiarra. Urak baino mugitzen ez duen, errekandoko legarra, ez dut nahi esentitu ez pentsatu, ez entzun zure negarra. Ilunpetan bizi artez dugu argi bizitzen jakingo, jada ez diren ziurtasunak dira gaur ezin beteko. Haurtzaroko gerizondoak helduko dira uda oro, ama betiko iraungo duen, erbesterik ere ez dago. Ama betiko iraungo duen, erbesterik ere ez dago. Goizian goiz jaiki naiz eta leio parean eseri, begira nago zure begiak, ean ondiren ageri. Baina normetan zehar ez dio, antzik ematen ezeri, zure begiak hurbil banitu, haietan enbilkei geri. Zure begiak hurbil banitu, haietan enbilkei geri. Begira nago zure begiak, ean ondiren ageri. Nire
Kartzelako poema hauek dira, nire ondasun guztia, Joseba Sarronandian berbak eta Patxi Saizen ahotsagaz. Eta oin Euskal Herritik urrunduko gara, eta beste gartzela egoera batzutara hurbiluko gara, salto handi bat emonez, kontestu, erritmo eta humore salto erraldoi bat emonez. Egin degun berba, oin Jorge Ilegaletaz, Ilegales taldearen abislarizetaz. Urrengo abesti hau, bere bizipen baten oinarrituriko kanta bat da. Eta berak, hau aitortu zaben elkarrizketa baten, abesti honen inguruen. Me sueltan mañana, la escribí en el cuartón. A veces cuando se iban a producir peleas o diversos motivos, hombre, no te llevan a la cárcel, pero te pueden detener 3 días seguidos con 2 bocadillos al día. Recuerdo que esa noche llevaron a un tipo que había atropellado borracho a un hombre y había unos gritos tremendos y no había manera de dormir. En ese clima escribí Me sueltan mañana. Tenía muchísimas ganas de salir de ahí. La escribí mentalmente, la estaba canturreando y tal. Bueno, tengo buena memoria, aunque es aconsejable escribirla. Cogí una frase que estaba escrita en la pared. Córtate las venas, decía. El cuartón es un buen sitio para reflexionar. Beste barik, los ilegales en Eskutik me sueltan mañana. Me sueltan mañana, saldré a la calle, respiraré libre, me subiré a los árboles. Cuando llegue mañana voy a sentirme bien, pero sería algún chivato que va a tener que correr. Me sueltan mañana, respiraré libre, la luz de la calle, cerveza esperando. Cuando llegue mañana voy a sentirme bien, pero seré algún chivato que va a tener que correr. Me sueltan mañana, no puedo dormirme, respiraré libre, me subiré a los árboles. Cuando llegue mañana voy a sentirme bien, pero seré algún chivato que va a tener que correr. Eta Iberiar penintsulako gartzeletan bizita laburra hau egin ostien. Barriro be estatu batuetara bueltako gara, jainguen Ike Whiteen historia ezagutzeko. Musiko honek Kaliforniako gartzela baten bizi osoko zigorra eukon, jarrit adin txikiko bat hiltzearren, 18-19 urte eukozan adin txikiko bat, gaztetxo bat. Eta gartzelan bertan jarraitu egin zaben, ez? Aldez aurretik eukon kultura musikal hori aurrera eruenez. Bere talentua Jerry Goldsteinerin belarrietara helduzan. Harin hau Jimi Hendrix edo Eric Bardonen produktori izindakue, urrengo honek agian ezagutuko dozu ez. Eta nolabait lortu zauen gaztetxo honi kartzelan bertan estudio humiltxo bat ipintie, eta urren gau izen zen emaitza. Oh, the times they are changing. I need love to get along. Got to find someone who needs me real strong.
the chains to carry on. There was a time when life was so simple. I was a carefree young man. The old folks said, "Now, sonny, enjoy yourself while you can." Oh, the times they are changing. I need love to get along. Got to find someone who needs me real strong. I've got to change to carry on. I've got to change to carry on. And now my life is so damn empty. I've got the blues deep in my soul. Got to work like a slave for my money, or else I'll be out in the cold. But the times they are changing. Ain't no ease to keep from wrong. Bada garaia denborak aldatzeko eta aurrera jarraitzeko aldaketa beharra daukat. Hori abesten zauen Ike Whitek Changing Times abestian. Eta abesti hau klasikazo bat izeti ez gain. Preso batek gartzela barrutik grabatuteko maisulan handiena dela esanlik, Ike Whitek sortu zauen, esan dugun moduen, eta gitxi balitz Stevie Wonder berataz maite min juzan, bere musiketaz. Wonderrek abokatu on bat kontratatu daben, eta Ike gaztie kartzelatik ataratzie lortu daben. Eta bere musikari karreragaz jarraitzeko, ez? White urten zan bai, baina gitxi irauna ben Wonderregaz. Ies egin aben, hankain aben. Baina, bizien bitartien beste temazoren bat behitxioskun askatasunien, hauren artien Love and Affection. Now how ridiculous these rules are that confine me.
Love and Affection. Ike Whitek itxidozkun maisulan handi bat, desagertu baino lehen. Personaje honen inguruen gehiago jakin gure badozu, badau komendatuko neuken dokumental bat, Todas las vidas de Ike White izenikue. Bertan, bi kastarik ikerketa bat abiatzen dabe, 18 hilabete baino gehiauz, Ike Whiteen bila. Enue asko begeitzau esaten, spoilerrik ez eiteko, baina oso gomendagarri da historio kuriosu edalako. Eta beste pista bat emongo dotzut, entzule abesti formatuen, urrengo abesti hau, entzungo dugun abesti hau, The World is a Prison, ez dau Ike Whitek firmatzen, baizik eta David Maestro izeneko poetak. Eta onarte irakurreneke. Hau izen da Ike Whiteen parkatu David Maestron The World is a Prison, mundua kartzela bat da, abestize, eta kantu hau entzun ostien, bere historia entzun ostien eta bere bizitzen inguruko dokumentala aipatu ostien,
por cierto, asko gomendatzen dutena barriro be. Saio honi, gure Badok Amairu podcasteko lehenengo saio honi, amaiera amon biher dotzegu. Horretarako proiektu oso berezi bat karri gure izen dotzuegu. Proiektu honen izena Zombie Prison Project da. Eta Malawiko zomba kartzelako eta segurtasun handiko espetxeko presuek eta funtzionarizuek osatzen dabe. Malawi munduko herrialde pobrenetarikoa da. 2016an I Have Know Everything haien lehenengo diska kaleratu zabien eta munduko album onenaren Grammy nominazio bat eukia bien. Eta album horretako Please Don't Kill My Child abesti izan zen nominaue. Kanto honegaz agurtu gure zaituegu, gure Laiziartiko estudiotik eta Badok Amairu podcastetik, nik neuk Aimar, mikrofono hostien dauen honek, eta Asier, mai tekniko atzien dauen honek. Agurtu gure zaituegu, espero dugu gozetu izena Amairu kantaz osatuteko bidai musikal honegaz, espetxe musika bidai honegaz. Eta gogoratu, urrengo hieko 13. ikusiko dugu elkar beste kontu batzugaz. Beste barik, eskerrik asko irratizien bestatien egotiegaitik, eta Please Don't Kill My Child proiektu egaz, eta Zombie Prison Project proiektuko kanta dan Please Don't Kill My Child abestiz egaz, txiko zaituegu. Urrengo arte. Mukundi pera mwana, kodeanala kwa chani abale. Sambi mukundi pera mwana kodianala kwa chani abale. Andu mulindi sambi mukundi pera mwana kodianala kwa chani abale. Sandi uzaine abale. Mukundi pela mwana kodianala kwa chani, chosandi uzaine abale. Mukundi pela mwana kodianala kwa chani, chosandi uzaine abale. Mwana wanga yo anala kwa chani, ndafutika naye ndeka kumulela ndeka kuchipatala. Ndafutika naye anala kwa chani mwanayo kumulela ndeka mwana wangayo. Antono mulindi sambi mukundi pela mwana kodianala kwa chani abale. Andu mulindi sambi mukundi pela mwana kodianala kwa chani abale. Antono mulindi sambi mukundi pela mwana kodianala kwa chani abale. Sandi
uzaine abale mwanaima kundipela kodianala kwa chani chosandi uzaine abale mwanaima kundipela kodianala kwa chani chosandi uzaine abale mwana wanga ndafutika naye ndeka kumulela analiyekayo mwanayo mwana wanga